Binanın heca heri davi 30 sal beri zaman hati li dere goti zınk o qarisiye. 30 sal beri over ve şope jiyan elve dere nayditin. Lugundaki bir fikri ku dirokayı xod speri der dora 2500 sal beriyan ha. O mabedin tedahati avakirin یکو هنی سپی ساغل سر پیانن دیروکاوی خود سپیره در دوره 1600 سال بریان ها. لگندکی بفکره که هر سگ مذهب اولا خریستانیا لی موجود به او دیروان هبه. هم ارتودکس هم پروتستان هم جی کاتولیک. اوان هر سگ مذهب اولا خریستانیان هر سگ دزک هده لوی گندی هبو وقتی که جماعتا ایده وی باوریه لوی داره به هر سگ مذهبانا عبادت خال وی گندی هانه دکر. کام رول وی گندی هانه دنره وقت مرول لوینه کی رش و سپی بینرن هجا. وینه کی جوان وینه کن یه رش و سپی کو رنگ زری گماری آویت بسر. ام قلا گندی قلته دکه. گندی قلته بسر استورا مردینه ویه. گوا هنج استوری درکتن و برای خدا مدیاده پیشتی 10 کیلومتر کی هونه تقص نوابی گندی را درباس به. لی گند ایویرانه. حتی سال نودیجی وقتا خلقی نشتجیه وی گندی دهاتن دیرا عبادت دکرن سرجمارا وان در دورا 400 بو. حتی سال نودیجی که 15-20 مالی وان جهول ویدری. 5-6 سال بره دبستانا وی گندی ده دحوشا دبستانا وی گندی ده در دورا 300 زاروکی دکر قیجاویش جخاره دلیستن. ورن ام وکی اکیبا دیروکا وشاتی خبرا ناف کچه کلانه وی گنده دیروکی بدن و ام وی نقله دیروکا وی گنده شیرین یه در نافبرا گلیه کی ده کو باغ خواه برزه خواه بشراب خواه دیروکی به ناو دنگه ام خبرا کچه کلانه بدن و دیروکا وی گنده هانه یا وشاتی و خطرینن اوجبوه لیب کن. مرحبا شرحب کرمدید بله دعشکاویه یکی بجله دحبیجی تعزیه دنی مگوت ویدری رز پر رزی ویدری رزی گندی قلتی بگلک ناو دنگه دیروک آوار زنا خود سپری سردمین گلکی کفن جاره یکمین دهری مدل وی گندی شرابا یعنی فابریکا شرابی هاتی فکرن امی هول بده به شرابی فابریکا جی رابری وبگه و فابریکا که دیروکیه لوماجی جدارو دوره کسی ام بيجن اف نشتجيه في گندي يه اساسي لاوروبانن تلفون ده ناسو دوستي خو كاد به هر ساعتي بك چي شتنگي ور دياره لگاوت ناو گندگاره کسك لسه ناوي بني ادميان قط دنگ نايمروف تني مالك هي لوجي رهاني بيرجنه که کالاميره که كورگوان هي از باوركم بوكگوان هي زاروك منديت گندي قلتي بري بحر اوایی وقت ما قلت زمان دو وقت خود قرصیه و وانی مایه هر چیز وکی خو مایه تبع قیمتورک لودره کتیه و هر چیز وکی خو وانی مایه لسر ناوی جانداریه تتشنا مایه اوانا اف گنده سوریانی بینرن هجا لویچی هنه اکو گنده کردان هیه کوانا به تایبتی هاتی شوتاندن هاتی ویران کرن مخابن نر یاوی هیه نجی امدکان خوبگان دارنا گینه حتی کو کابلین گندین کردان یه
Yara ve dengeki geleki kevne deru dorej xwe avahi hemû yek kevne. Denema gotu dîroka vî gundî xwe dispêre 2005 sal beriya niha heger baş lê bê kolandin ev ê hîn pirte devasbê ji ber ku axa wê axeke bi xêr û bêre rezê wê navdarê em bêjin şeraba wê tiriyê wê wana gelekî nada her wiha gelek manastîrê dîrokî henin xewletxane henin van derdorana heger baş lê wê kolandin ev ê gelek şopê kev yê dîrokî were dîtin ji xwe yê heyê yê anal berçava hemû şopê dîrokînin hemû yê kevnin hemû ji xwe gund diwar ev kavilê hane bi mirov re peyvê di rastiya xwe de hewce nake mirov pir zêde bipeyvîje hema hemû dîmena binere evan dîmenên li dora min li rast û çepê min ev denga hanê ev gundorê hanê ew diwarê hanê ew xaniyê hanê ew dara hanê ew kevoka hanê çi zanim hemû tişt bi mirov re dipeyve loma jî gotin bê kîfayet hinekî li gundê qilitê. Bere binêrên hêcan ha em hewşa dêra Mor Yuhannayê. Ev dêrahanê me gotibû di sed sala çeremîn de hatiye avakirin. Ango ev dêra tan 1600 sal dîroka wê heyê xwe dispêre 1600 sal beriya niha. Li hewşa wê li rast û çepê me her wekî hûn dibînin lahîtên sindoqî henin. Dibêje qey ji dara guzê ji wekî sindoqa dara guzê bûye awayî neqş û nîgarên ku devê mirov ji ber dihere û mirov fedî dike lê binere ev tirbehanê bûye awayî hatî sêwirandin. Niha ez dixwazim ji wan tirbana hema ber bi yekê ve biçim binêrên hêcan hûn dibînin bê çi sêwirandineke çawa tibê qey li ser hevîr ev sêwirandin hatî çêkirin. Ev neke verê tibêje qey tibê qey li ser wekî em bêjin ji dara guzê ev sêwirandin hatiye ev neqş û nîgar û ev gul û çiçekên hana ser hatî sêwirandin hûn dibînin yê kesekî çiçaxê jê dibêje merhûm Musa Tekin em baş pê dizanin navî rastîn yan paşnavî rastîn ne Tekin lê wekî Kurdan xelkê Suryanî jî ka mixabîn paşnavê Tirkî werdigirin. Di sala 1943 de çûye ber rehma Xwedê biborîne di sala 1943 de ji dayîka xwe bûye û di sala 1966 de ango ciwanekî di 23 saliya xwe de di bihara jiyana xwe de çûyî ber rehma Xwedê loma jî malbata wî bav û birayê wî jê re wanî tirbeke pir hêja çêkiriye. Diyayê diyar ku ezîzê berdilê dê û bavê xwe bûye. Li vê derê jî ka weke nivîsekê dibîne dibêje Yezdan dizanî bû ku em ji axê hatinin piştî ku em jiya oşûn de wextê îdî ecel hat em dîsa li axê vegeriya. Tedî bi erebî dibêje inna îlahî ve inna îleyhî raciûn wergerawiya Kurdî em ji axê hatin em dîsa em ê biçin axê di wê wateyê de wekî ayeteke wanî belê bawerî hemû yek ji xwe gava ku te disê xwe li ber Xweda vegirt hema dua jî dişêbin hevdî. Loma jî gelekî heyfa me li vî ciwanî hat.
1600 سال تمنوی هیه که مرد که به هندر و همه چه مرد پیه و باندوره که وقت بیش میستیکی خود در هر وکی دنگ و جعیانه دنگی که آگوستیک وال مرد دو فلو و دگره علام داده لورا میماریه که بالکش هاتیا واکرن بیماریه که گله کی باش براستیجی خلک سوریانی دهلا میماریا لیکرنا دیوار و نقش نگاره لسر کفرا گله کی زیرک تو هنه کفرین به تشبه برد سوان اوش بوان کفرین به تشه شا سرکی آواب کرد لراست شپی من نیش هیه بینرین هجا اف نیشهانه 12 حبن هر یک لسر ناوی هواری کی حضرت عیسی هاتیه نظر کرن نه امی واهن کی دیجوا پیش دهرن ام هنه کی ام ویژن پورتره هیه و بتایبەتیش که کسایتیه که د اولا خریستانی ده گله کی پیروزه جرد بیجه وافتیزکار یوحنا یعنی او هواریه کو حضرت عیسی وافتیز کریه اف دیراهانه لسر ناویوی هاتیه نظر کرن و ناویوی دایه دیرا گنده قلته هلا راسه جیکا دیسا پورتری حضرت عیسی هیه عیسی قشنگ یه جوان پورتری که گله کی خوشکو جوانه لهلا من ملي تشبجي دايكا ميرام يا قيز هي اوجيكا بورتريكي قالكي جوانا نها اف دراهاني حتى دمك نزيجي حتى صلاح 1995 جماعتا ملتي سورياني خريستيان لبي دري عبادتي خو ذكر قد خيش براواده نه جایزه مرو در کویدری ویدری جه کشیش لوماجی امی حتی ویدری دستور هیم بمشن نخواه مدخواستم میشه جورجی بینرین هجا اف دیراهانه هو کمرا هند بینه اویا اورجیناله یعنی tam 1600 سال بری چه وقتی آواکرین وکی خواه خموم ناتی سر لی وکی دیجی که چه سردما تیمور ده چیجی که دکون کجیا خلک ارمنی یه از سوریانی یه کلدانی یه ازدی ده بگومان جهوانی مابدن اولی گلکی زرار دیتیه هری داویجی که ده سال نودی ده حتی رستوره کرن و نها شکلی به آنها لبرچاویه لی مخابین جبر کو ج خلکن سوریانی کسک نمایه تنه وق مگوت مالک مایه لوماجی نهاج عبادت یاره گرتیه اف تشکی گلکی ایشک مزنه کمکوجک پک وره لی تو نکارنه به کمکوجی بین زمان لبامه او گوتنه کبو گوا یک جکی هرس بود وازل تبدم و نهلم تبگریجی بله بینرین هجا اف جی کمکوجی جیکا خدارتره تو هم کمکوجی پک بینه لی هم جی کسک نویر به کمکوجی بین زمان تدیم گوت حتی چند سال بره جی لی حوشا دبستانه بدره در دورا 300-400 زاروکی بدره دکر خاجواش اگر ها قزارو کبه ایدی حسابه که کچخاس مرویدن هی بینرین هجا اف دیروکا 3 سال داوین تایبتی به ایش و خوینه از زده و تفندم هم پید زانه جگوندی قلتجی شخواد دیاره کو به چه سوسیته مزن کمکوژین مزن لسر خلکه چه سوریانی چه یهودی ببینید چه سوریانی چه ارمنی چیزی ازدی کلدانی خودی هنره که نوازیه هند بینن لسر همو کبران نقش نگارین وانی به قصور هی بینر نهجا که هر چقاس جماعتا خلک سوریانی یه خرسیان تو نبیجی اما لسر ناویوان مومکه فندکه ویخن و اما بنی ناقوسی وان بکشینن سه جراجی لناقوسی دیرا مور یوحنا بخن نهاجي ازي بني ناقوس بشينم وهول بدم سي جاران لناقوسي ديرا مور يوحنا بده لسر حمو جواكا خكي سورياني يه خريستيان
روش الفي دري ددن نافا في بشاهاني ديسا مختتين وكي ام بيجن جه عبادت تایبت هلا چه پیجیکا تربیت گرتی دی بینم بینن هجا کسی کی اقدار دیره به کشیش به یعنی جی ام بیج راهیبه به وقتی وفات دکن چه دکن تبی جبهوان تبی ام بیجن او جلیوان و جلو برگوان اولی چه به تبی بی دفن دکن لسه کسی که درونشاندن بریوان هلا روجلات لگوری باوریوان دبیجه عیسی روجا قیامت اوج هلال روشلات درکب وره لو ماجی جبوکو باواکی آماده کاری وی پیشوازی بکه بوی آوایی دفن دکه بینن هجا ها ام دکتن سر دیرا مور یوهانه اف دیراهانه یا هری چالاکه و یا هری کبنه یا هری دیروکیه اف دیر جدبجه دیرا مور یوهانه یا خلق سوریانی جی مذهبا ارتدوکسیه شبلی ویا دو دیردن هی او هر دو دیرانه هانه جی یه مذهب اوجیکا اولا هریستیانیانه به چواد مسلمان یعنی اولا اسلامی ده چهار مذهب هی یعنی جبج پنج ده هریستیان ده جی سه مذهبی وان هی و هر سه مذهب جی لسر ناوی هر سه مذهبا جی دیر هیل بدره یا کوی گودی هین تایبتر جی دکه اف هر وکی تخویا کرن اف دیراهانه یا کاتولیکایی یا کدن هی اوجی یا پروتستانایی یعنی سه حب مذهبی اولا هریستیان هی هر مذهب سر ناوی هر مذهبی کی جی سه حب دیر هاتنا باکرن لی او دیرهانه دی دمان نزید هاتنا باکرن دیروکای خود سپیده در دورا 105 و حتی عادی خود سپیده در دورا نابرا 305 سالی و نابری نه هم میوه کی بهره بزی ورن بینن نجا هم ام گنده قلتی و برا قدر جامع وی گنده و خوشک رابری و بکه لدر دورا هند بینن رزانه جی دیروکینن لنوالا لقنتاره چیه سه حب مناستر هنن بینن نجا جبلین وان دیرانه هانه نهایی جاری امی هول بدن بچن هگر هر سی مناصر نبیجی قناه جوان هر سی مناصری گرینگ یکی امرابری و بکه جبر کل وی دریده گلک شاگرد دهاتن پرورده کرن نه امی خوش سر دیرا مور یا هنه بردن خواره و امی بری خو بدن مناصرا کو دقنتاره چی ده هاتی آوا کرن کرم بکن بله بینر نجام جگنده قلتی داره در دورا 3 کیلومتره باکو روجلاتی گنده قلتی لقنتاره چیه ده مناصره کهیه جرد وجه مناصره موردیمت
مناسترهانه خوله مایی شخوب کردیه امج مناستره دبیجه خولت خانه اف مناستره مردیمت لسر ناوی عزیز دیمت کسایتیه که پیروز قنجی خوده یه لسر ناوی هاتیه نظر کرن و آوا کرن تایبتیا و مناستره یا و خولت خانه او کو گلک کسی نخوش تل و داره بشف رادزه حتی سبه او کسی هنه علم نشرده او کس خریستیان به یان ازدی به یان جباوریه کدنه به یان مسلمان به جهمو باوریان ته و داره اف بشهانه خولت خانه آهری سالم سر پیامای اف بشه و مدبینن داویا ویدا قنچیک کهیه جی کبر هاتی کلاندن جیه رازانه یه نه وارن ام هبر لوی قنچیک بنره به چاوا کسی نخوش باوی و هر وها جبجیش کا ام بیشن دردی ور نبوی درمان هاتی و داره خلقی هرمه iddia dikim o dibêje em şahidin ku gelek kes hatin vê derê li ser pişta hespa kera li ser pişta em bêjin dê û bavê xwe hanîn vê derê bi şer vê derê razayî bûyî sibe bi piyê xwe meşeyê deketî çûyê bînerên hêja sî û du sal berê ez bi xwe jî li vî gundî bûm wê çaxê jî ez hatibû vê manastîrê bêguman hîn baştir li ser piya bû min bi xwe jî şahidî ji vê yekê re kirîye hem Müslüman dağıtın, hem Hristiyan dağıtın, hem Jbavariye vekilin dağıtın bir şey vedredim ha. Kavarın emlüye hücreka hani bin arabe çava lukidere radzan çavadı bu. Vedreci mumdan kayı diyarı şuka. Abi rasu çep vani avjika ciki vani akşe biner necan ha. Diyarı ku vedreci kevr hati kolandın. Vedre nakhoş vedre radze bine hinjika vaki vejin berek ekel vedre rakstiyi. Ol vedre radzan hatta sebe. Ev hüm vereki hüm jika şava bejim. Yani vakti heviye insana tıbba modern nemine edi çavadıkın dehten cihe vani vakta ku insan ji beni adami ji bavariya xob tişteki bine tübe nebe evaka pozitif tişteki yani bavaki erini pozitif bandorele deke o galle kast bejin خلكي نخوش وباوي هاتي بدري شفا خدي تيبنا دو حب جهية أفجي نخوش أفجي جكا خزمي بيه قال جاران جي نخوش تنل بدري دما براسيجكا أفيركي وبسري خويا يعني تشاد في قنطري في تشيا هاني في مناصري في خلوت خريبة منهم وحتى سبي أفجيكا براسيجكا ويركي وجرحتك مزن جرد في بله بحر أوي قندي قلتي براسيجكا مروف ماتما يدهله Böyle binerin hecan ha manastıra yanjı xevletxanaya mor dimet beri dera mor Yuhanna hatiya bakırın. Te tahmin kirin 3 sal beri ve hatiya bakırın. Ledi der haka ve manastırine tülle kulin tüneyi. Tü yani embejin juha ya hayic te veran kirin. Lugori ve ki yani hineki diroke telhevdike le tezanin 3 sala seyemin de hatiya bakırın. Ango temenevi 1700 salı. Binerin heca lirasu çepe me gelek avahiyen balkeşanın. Vakti kutu dve navalide vi geliye je stewre bered kevu bere xod de milyade şuar rasu çepe xod tul şikafta nere gelek tişten be deste beni ademiya hati avakırın heye. O gelek mabedu manastru ve her vaha perestege henin. Binerin heca velatê me Beytilşen hati gotin derguşa şaristaniyê. Niha ji vê xewletxaneya hanê Yan ji vê menastıra hanê em ê êdî xatirê xwe ji we bixwaze hefta pêşa me em ê li cî hwarekî dîrokî din xêr hat nava bike. Heta wê çaxê bimînin nava xêr û xweşê de bi xatirê we.